Hello guys, good morning. Ano nang time guys ni anak ko diri sa among balay. Laay lagi kaayo guys kay wa man lagi ko'y lingaw. Agasuri-suri ko sa palibot sa among panimalay guys. Suri ko sa kanipaan. Nakita na ko ning daghang kaayong mga patay nga mga nipa nga biniyaan na ni guys, murag reject nas mga nanguha ni ini. So ako ning gitigom guys kay nangita ko paagi kung unsa joy kapuslanan ani mga patay nga nipa. Ang gianinaw gyud guys ang palibot hinlo dapit sa amo away mga patay nga dahon sa nipa. Ato makita guys. Mo ni palibot sa mong balay guys. Sa tanto lagi na kong suroy-suroy guys, gilaay jud ko mo nang suroy-suroy ko niini. Akong nakita guys ang mga yatak nga mga patay nga nipa. Naadugon kay ko ani guys kay gamit pa man jud ni. Mao ni nga ako ning gitrabaho guys. Kay numdum ko sa daga pa ko mamay akong trabaho ning magama og kanang mga gamit sa kusina guys. Makamao man ko mo gama og kanang butanganan og mga butang. Kay sa una go guys sa bata-bata pa mi wa man mauso ag karton. Nauso na mo kana mang gamon og bagbag yan lagpuko. Gililas na ko ang nipa guys, parang dako jud ang mapuslan aron doon na jud ko trabaho aron di ko laayon. Akong gihaguran ang nipa. Kaya og dito pa ni dito sa dapit sa akong napuyan sa una guys, daghan kaayong mga baliw. Pero dire kay wa may baliw, nipa ra man nipa ra tong buhaton ani. Tanaw na to guys, ug unsa jud mahimo na ning nipa. Kay anugong jud duhay purpose na ho ani guys pag gama og sudlanan o paggama og silhig yun ani guys ang buhat gihaguran laman ako ang patay nga nipa. Alam man ang giagwantahan guys, total wa man koy laing lingaw, wa man koy bata, mao na nga ako laman ning gitan-aw gyud nako ni guys ug unsa jud magama sa kung hunahuna ani. Intiro adlaw nako aning trabaho guys, wa jud ko laing nahunahunaan. Maora jud ni Sija. Bintaon ta pud og gauma ko guys kay mamungay wa man koy garden. Atong makita guys nga gisugdanan ako gama ang maong sudlanan guys. Ambot jud guys nga laayon man jud ko gwa jud koy makupot-kupot.
Murag boring kay nako guys, ug wa joy ma kuni-kuni. Muna nga bisag unsa lang may ako matrabaho guys, di man po ko bati og kapoy. Malingaw hinuon ko kung unsay akong mahimo. Amang tan-a nga wa man pug koy buat kay nga trabaho. So kanila mayong gigamang libangan guys. Kay nanugon jud ko sa mga patay nga nipa nga di jud kapuslan. Ipasagdan laman guys. Mao ni nga ako jud gikumpuni aron dili ba usik. Tulo jud ka sudlanan jud ako nagama guys. Sud sa isa ka adlaw na human jud na ang tulo. Ug matapos akong bana guys, lami ko no butangan og paitlugan ko og manok. Magbuhat ko no ko guys og mga itluganag manok kay dahang kanoy mamalit ani. A few moments later. Ara na akong katawa ha guys kay manong itlog man jud sa manok ay butang magkinahanglan man tag butangan nag mga nuog. Kay kung karton ko datong buhaton guys, mga lata magtanto na tong bira-bira, may maning yun ani kay ligon man. So nalipay jud ko guys nga nakabuhat jud ko yun ani karong adlaw. O manghinaot ko guys nga kakuha ang kinig maayong pagtulunan ngadto sa ubang mga kababayan nga walay lingaw. Ang itatag paagi kung unsay ato mahimo or mapuslan niining ato ang trabaho. Kining butangan nagnuog guys, lami og naay mga 5 ka buok bitaw. Nya ipatong-patong ra nimo sidya, mas nindot ng tan-awon tingali. Pero dili lagi lalim magbuhat no. Pero di yun ako ni baligya guys, oy kay ako adyo ning remembrance. Kung mahimo magbuhat pa gani kog lain. Kung kinsa tong daghang nipa diha nagka watak-watak nga mga nipa. Buhatan na ninyo mga sudlanan o kung sa pa inyo mahimo ana kay anugon ka adyo. Mahipos pa nato ang basura. Pwede po ni guys mahimo exhibit. Dool na ra ba among Valencia Day kasi maka-exhibit ni ani guys. Maura ba na paborito sa mga exhibit kanang mga native nga mga product. So guys karong adlaw guys maura ni akong ika-vlog ninyo og ako moingon bye-bye.